Ukoragwo uri undu utamukagirwo na gikeno kinene riria muciari atanahirwo na mwana uri na wathe, ona kana hihi riria mwana agia na wathe one munene. Grace Mukami ni umwe wa aciari aria magereire ihinda iritu akirera gacucu gake karia kageire na wathe kari form 2 na kuona ati nyina wa mwana uyu ni arikitie kuhuruka, ndari no ndungi otiga gutigirira gacucu gake ni kagia na muturire mwega. Alingojeka meningitis pamoja na stroke ikamfanya mlemavu wa akili na mwili. Thutha wa thabari nyingi thibitari-ini ngurani, Mukami ni acaririe ndagitari wa kurigita mwana uyu niguo gutigirira ni erugamia na akigia na riciria ria guteithiriria ciana ingi iria ituraga ihingiritwo micii ni undu wa wathe. Nikienda shughuli zangu za kawaida nilikuwa namfungia kwa nyumba. Kwa hivyo nikimfungia kwa nyumba kutoka asubuhi saa ile nitarudi ndio nitamfungulia. Sasa nikaona kama pangekuwa na deki ya mahali ningepeleka huyu mtoto, singekuwa ninemwacha hivyo nimemfungia. Ndipo nikafikiria mambo ya wazazi wale wengine wako na watoto kama hawa. Gukinyeria riu ari na ciana 13 iria irehagwo o rucini ni aciari na kugirwo hwaini, no wigiririki wake munene riria enacio ni gutigirira ni ciamukira motungata ma therapy na kuririo iria ikinyaniirie ikiro. Peter Tunai na uria ni therapist ni aratariria maundu maria ekaga riria ena ciana ici. Mostly active because they cannot do passive therapy. So this nafanya therapy na mazoezi ya miguu, mikono na mwili mzima, then kuna swing ya train stability na balance na kutrain on walking independently. Kuringana na Tunai, muciari ni agirirwo ni kubara mwana wake riria aciarwo niguo angikorwo na wathe o wothe ambiririe kwamukira urigitani o tene. Immediately mtoto akizaliwa, what the person mzazi ana suppose kufanya akiona kuna shida kwa mzazi, kwa mtoto aenda hospitali akonfirmiwe, afanye test ajulikane shida ni gani. Gikeno kia Grace riria raikara na ciana ici ni kuona igicenjia na kuhota kwigira na uhoti wa kwikira maundu. Mtoto mmoja kwa jina Ezra Masharia ambaye nilimjua akiwa na miaka 6, sasa ako na miaka 9, alikuwa anatembea na mikono na magoti kwa ajili ya therapy na diet, anasimama ametembea, na hii Januari alifungua PP1. Grace ni aratutariria mamwe ma muritu maria tunganite namo kuma ambiriria wira uyu. Hakuna mtu anafikiria iko mtu anaweza kujitolea afanye kazi ya community bure. Kwa hivyo anafikiria lazima niwe na dona, na kwa hivyo usaidizi hauji sana kwa sababu hawaamini. Mwana ni kirathimo na nikio aciari moritio kwaga kuhitha ciana iria ciaciarwo na mawathe kuona no ta ciana iria ingi. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Wadurwa.